Svog gosta neću posebno predstavljati, on će se predstaviti sam. Ja ću samo reći običan čovjek sa neobičnim hobijem. Zovem se Lazarević Milica. Penziju sam otišao 1990. godine. Kao mašin bravar penzionisao sam i došao sam do ideje da pravim krstiće umetničke koji se izrađuju od dudovog drveta ili hrastovog drveta. Po potrebi krstići se rade da bi bojili i umekšavali rakiju, alkohol. Svaki je bolji iz drvenih buradi. Do te sam ideje došao kad sam čitao poljoprivredni kalendar od Novog Sada. Poljoprivredni kalendar lepo opisuje šta se treba raditi, kako čuvati i proizvoditi alkohol. Kaže, svi građani koji drže alkohol u balonima, staklenim ili plastičnim, potrebno je da ubace drvene letvice, hrastove ili dudove. S tim ja sam to prihvatio sa naučne strane i iskoristio, pošto imam plac i vikendicu, plac od 20 ari. Proizvodim nešto svoje rakije, do 150 kg rakije, tako sam došao do ideju pravljaći krstiće. Tržište se pojavilo i tako po zahtevu radim i po narudžbini, kogod želi ja mu uradim. S tim što je težak problem za prazne staklene flaše. Prešlo se na plastiku i tako da ne može da se dođe do ambalaže. Jedino po kafanama i gostionicama dobijam prazne flaše. Aj, živali majstori. A recite mi, koliko vam vremena treba da napravite taj jedan krstić? Pa vremena, ne trošim mnogo vremena, zavisi od potrebe, od mušterije. Ako mušterija zahteva veću količinu, za manje vreme radim krstić. Ako manju potražnju imam, ja ga radim periodično duže. Možem da uradim recimo po satu, nede do 3 komada. Mene interesuje, vi to sad pravite po delićima, pa onda te delove sastavljate u flaši. Možete malo da nam opišete na koji način vi to radite? Prvo se uzme talpa dudova koju sam kupio, dudove talpe, to su daske, takozvane daske koje mi obrađivaju stolarski majstori pomoću mašina, dikt mašina i druge šlajferice koje mi obrade letvice. Posle letvice ja obrađivam na mojim mašinama, a finale ručno daje. Malo se skinu ivice, obrade se pišle i onda se izvrši priprema i stavlja se u flašu i montira. Montaža se vrši na taj način što se delovi svi ubace u flašu i onda se montira. Pre toga se napiše 4 slova SR, simbolično koje simboliše naše krstiće sa 4 slova S, znači sama sloga Srbina spašava. Recite mi, koliko delova ima taj jedan krstić? Jedan krstić ima 5 delova. Dužno stablo, takozvano stablo, sa jednom većom prečkom po sredini koja dođe i 3 mala umetka koji spajaju i stvaraju jedan krstić. Sada ću da uključim električno pero sa kojima se izvodi pisanje 4 slova. Krstić kad se ubaci u flašu, on se spaja pomoću specijalnog alata. Taj alat se može lako vidjeti na snimku sada kad budem ubacivo. To je nešto najprostije, a najsigurnije. Tako da se ruke moraju osloboditi straha i drhtavice. Svaki to ne može da uradi, može samo oni koji su stabilni sa nervama i to su ti
živci, tako, kako kaže naš narod, smireni. A recite mi, jel vi imate prirodan talent da pravite to ili ste naučili vremenom? Imam veliku volju za sitnim stvarima i težim stvarima. Tako da sam u preduzeću radio sve što mnogi ne mogu da urade, oni odbace. To sam ja morao završavati. To su obično neke stvari sitne i tu sam postigao veliku stabilnost. U tim radovima. Da vam kažem, ova je proizvodnja vrlo zanimljiva i zabavna, a ujedno je i prihvatljiva na tržištu. Gdje god sam se pojavio, dobro sam došao, mnogi su zainteresovani i uzimali su robu. Znači, pored toga što vam je hobi, to se vama i, da kažemo, isplati? Isplati se i unosno je. To nije neka velika zarada, tim, ali je dobra zabava. A jedno što je najinteresantnije, to je ono što se čovjek kreće i što je sa društvom raznorazni. Mušterije uvek ima i mlađe i starije, pogotovo na skupovima, u banjama. Znači ima dosta ljudi koji su zainteresovani za ovo što vi radite? Imam kupaca sa sviju strana i svugde sam plasirao robe. U septembru mjesecu imao sam kupca iz Australije koji živi u Australiji 22 godine. Vi nama sad demonstrirate kako to ubacujete te delove i kako to spajate? Sve ću ja da uradim, a vi lijepo snimite i dajte na oglas mnogi koji su bez posla i koji su zainteresovani. Nek se obrate na adresu Radnička 59 kod Lazarević Milisava. Za neke... Znači vi ste spremni da im pružite savjet, da im pomognete da počnu s takvim poslom? Tako je, da im objasnim i da im dam savjet kako se radi. Recite mi, li vi pravite za sada samo te krstiće ili pravite još nešto? Pa po narudžbini radim i neke priveske, neke druge stvari, ali nemam dovoljno pripremljenih mašina. Imao sam recimo nešto za muzeje, ponudu jedno da radim, ali sam odbio to. To je jedan gospodin iz Beograda. Evo sada se ubaciva prvo stablo jedno preko stablo. I uzima se pinceta kojom se nanosi. Priđi mali pa vidi. To je vrlo zahtevan posao, baš zahteva dosta pažnje i vremena. To je sad malo neugodno i za vas i za mene. Jer ovo se radi pred kamerom. Nije to baš jednostavno govoriti ni pred mikrofonom, ni pred kamerom raditi. To je jedna poluga metalna kojom se tiskava deo koji je pripremljen pre toga. I on uleže u svoje ležište koje je namenjeno za njega. Zatim se uzima sljedeći deo. Isto se nanosi na svoje mjesto, jer to ide na uklapanje. Recite mi, je li to mora biti isključivo od tog dudovog drveta? Isključivo od dudovog drveta ili hrastovog. Jer od ta dva drveta prave se burići, odnosno burat za držanje alkohola. Pa je to poboljšava kvalitet rakije? Poboljšava jer ukrti rakija i umekša se, a ujedno dobija i boju. I dobija onu aromu koja je stvarno potrebna alkoholu. Zato ima veliku primjenu i u inostranstvu. Došao je iz daleke Australije čovjek koji je živeo u Zemunu, 22 godine u Australiji. Otac mu je bio
umro i došao na sahranu i vidio je moje poslovne prijatelje koji imaju flaše u Beogradu. I on je uzeo od njih adresu i moj broj telefona. Nazvao me iz Zemuna i kaže, da li možete za 4 dana da me obezbedite 100 krstića. Ja živim u Australiji, a treba da putuje 4. dan. Ja sam kazao njemu da ja nemam flaša, ne treba mi flaša, tako je odgovorio. Kaže, ja hoću da mi ti sve pripremiš i da mi daš alat i da pokažeš kako ti radiš. Ja živim tamo, ima dosta pravoslavaca i Srba, Jugoslovena i razne nacije koji bi to rado uzimali. Ja sam mu kazao, ako je bez flaša može i ja ću vam uraditi. Došao je gospodin, rođen je odakle ono bio iz Hercegova, a oženio se iz Citarice. I kaže, nisam bio kod starca, ne znam koliko godina. Jeste vidjeli kako lepo zaskoči u svoje ležište? To je sad izvršena priprema montaža i sada se nanosi prečka koja isto mora da se nanese lepo i stručno tako da bi se izvršila montaža. Vidite. Tačno mora to da legne na svoje mjesto, gdje ga zarez vodi. A ovo je podmetač koji se podmete tako da se bolje ispegla, takozvano peglanje, da bolje ulegne. Recite mi, da li je brzina, da kažem, montiranja tog krsta stvar vežbe, stvar prakse, vi već duže vreme radite to? Brzina spajanja i uklapanja zavisi od same volje čoveka. Ako žuri i voli da radi brzo, brzo će da namontira. Ovo je dobro. Sada ide na toplu vodu. Preliva se puna flaša tople vode, negde od 60 stepeni. Da se ispari i ujedno da se dezefektuje drvo. Krstić, mislim, obrada i to. Ispari se u 3 vode i onda se preliva rakija. Da ste živi i zdravi, ja sam uradio jednu flašu. I koliko dugo takav jedan krstić može da stoji u flaši? Stoji dok ne razbijete flašu.